Right, this is Ngobotshelitse Sharp Eye Channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 3, Polokwane City North. My brother, how's it? Shapu wa ruwa ka. Nothing, Tati. How do you feel about game match tonight? Today? Na re tlile mo re tseba hore Bakaneya 3 point yona ra itšea ra enka Le tšere go bathong ba go hae kwa ko Polokwane. ha re na taba le bona re ba kgalemetse gore ba ska ba bapalla mo Orlando ka gore ba bapalla ka mo Orlando Bona ba tla ka thupa tša bona di metsing ene le ba phele ka tsona. re ba batho ba tlang mo Scotland ha re sa kgathana Ba shashara fela. mo kenya thupa mo ke mabitleng ra boloka So le thabetse win ya lena today. absolutely only football touch and pass pensela pass home okay No ke a leboha fela. Moses Mabida Latla. 2-0 re nka ntwe ra tsamaya rona e kgutlela hae Batho ba e tšea.